हारसालो महाराजा बीर विक्रम नॉकआउट फुटबल टूर्नामेंट बादायलायथायनिओ खुमुलुग इलेक्ट्रनिक रिक्शा सोसाइटी बाय सनशाइन स्कूल नि बिसिङाव कप्लाय ओंखा इलेक्ट्रनिक रिक्शा सोसाइटी क्वार्टर फाइनल ख्लायजाकनाय हिनि सेक्रेटारि सावै खनारिका
กดเร่งสัก2 รอบ
ke tongthoka kapan ekdom tongthokjak जों tini kuplaingge जों quarter final o kaka ambage जोंना support khai tongnai tini o ground o phaijak joto takutai bukuk tongna hambai marugo o bahai no next o bahai no जों kuplaing nai ni जों mansugo जों o jagani champion ngi manani bage tini bage tebo support khlaibai di tai suri jabadi जों o khumulungo जों sibino tong suwa ambage जों khumulungni kaisa bung narak manani bage kenong team ni bung tomo Sini tim ni bung ke khumulung e-rickshaw society onora wai bi sek thungka ini wai ni thumani bisingo wai ni na supplying kha tini koitar goli champion kha sagar de जों tini belai ke tim krak bai klai kha Sunshine Residential School boro district winner district winner ro bai जों tini thingai belai kha tap 1 ball bai 1-0 khlaiye जों borno supply khlaika nin sinmo ang khumulung e-rickshaw ni secretary hambai